amendment da November bosome no ne da etwato e won fimpimie no ne aduonu enan mu ensem no ebese dia den cheche e dia fa Sompa 93.1 FM so woti enkan ya Asante Mantem musunya ne ene ne nkwado nso no woti enkan ya Sompa 98.9 ena nkranza fo nso eto ede mane bunu epoye Mantem for the fa Sompa 90.7 ensem wo eba no de bedi mu atintiman no ebi ene sabato bedwa no akasa se wo hwe na se be ya kontabuo mapane pepepe ye beto dwente no bibia techima ewo eye ballot papers ni bi ho a wafre empanyimfo a woka biewom ama wakodi mu adanse ne nyina mu nsem no ye de ba bedan mu na obi chebi lantem so interchange ya na dakwa akufo adone PP abanhya ase no ene watimi ede akwakogo a mampanyin ebia no de nsem atodwa na wode wani echiremu ewo eye PP amanyoko ni mu a wode atodwa se wo hwe enemamu a ayedin wo wiase nyina mu a Ghana hasen mebi from afa ye ho no MPP da so gira ne naso sa wode toto NDC amemu no eho ahwan na ekasa ensem we sei na yewura na ponso ato ne no mutu akasa kire se na dankwa akufo ado aban akwa yewura ba omie ba no wobehwe se wode ahyenkafo nkabom ko no so ebeto kese ewo dwumedie ahodo na ho yei eni nsem bia edika na editie na ene anope mo sofo ohene re maame akua yeboa esia mabronya matase a mede ensem no eba besom wo Facebook no ye live ewom eya Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV abefo online so ubetimi afa ho na watie yen eya www.somponline.com ebusia fe yenje brani adaje na yemfa nsem ni mu nkyeremu emfama na so ansa na boatati abetwa so no ena maba so ansa 21st clinic the sciatica expert anopay wadaroma ena wo so yechi ama ensem na timi ababedan wo dwumedie bi edin wa yasa bia ne yede no edamufu a wokọ ho ayarsa ebeye wodia sanso ena Sompa chede adwumedie no so no yeguso ekan mo se akato ne bro na kakra bi na ye che ne ma no Tarawa Media Foundation afia no do yebde mekunafo emo bro wafo nyanka ne nwisia no wose wode ne fabra enuane ayedie anase ntomantade yeje ebusia momo number na wo ho no obetimi afa na wode afa so sika fem na yaje 0598 459802 0598 459802 afi yenhwe na yenra ensem ni mu enhwe de ene anopei enema esi ekwo ye hye nsam na se de afri abato bedwane sanse akana watwe pepe da sene na chese yenyina akwakoto sante no my Ghana mrahye bedwamfo ene mampanyin omo abato no yetimi ede akwakohyehe so na aba betodwa sa wode wani kiremu ewo miamia ahodo bi ballot papers ne bi wo ho a hyeda enso dodo na ewo se kwo ho no ebi ashoti ewo mu enam sa yo so ma letter commission kirese sa asem wese beto dwa wa bra won so no opese bibia etodwa eye wa abato no munte no wonne ama ne won hyehyeye no wasabo akire se wasa komu biem na wahwe se bibia da na kwemu no ena wani ekotwi fa so se so de wani kiremu ewo enkrapomponi mantemu atoye mantemu etifi atoye mantemu ena afen so no ye bunu Easter yade a ewo fo nyina so no wonum krata na ebia shot ya Western North Krampo no wonum so eka ho enam sayo so ama wonum afrepu to prinshia mu ya apak meeting ebi akoso na ama yewura Dr. Bossman Asari wano ena eye panyi kwanchofo abedi ekire ya wohwe letter commission wonum dwumedie so wode nsem dodo na na tudwa wabra wo frem panyifo ahodo ya wonum dintintiman wa afi wesi abato ne kwa pa wo befa so se be ya de ennim no obetimi de ahyehye mu ama abato no bibia timi akoye. We want to discuss the two issues together. When we finish, then we will open the floor for the discussions to take place. We are beginning with the collation. The Commission has appointed collation officers at the constituency and regional levels to assist the returning officers and the regional collation officers in the performance of their functions. The CI 127 Regulation 23B CI 127 Regulation 23B allows the Commission to appoint officials to assist the returning officers.
In the spirit of that, the Commission has appointed this coalition officers to work under the supervision of our returning officers. The graphic 16th of August on page 12. We advertise for applicants with backgrounds in statistics and business. Abusiani pa wakasa ye Dr. Bossman Asare no ene titeni abedi echre edema abatu obedwa no ene ekokotie no afe ye monwemu ewo ensemfo from na danko akufo ado no ene ye mampanyi ewo mem hasenum na akato ne brona na memuo abawie ye no enema ahodo so ya wodi nsie kantam wi abo nyinam so ya wonum nsonso egu so sefa ho ne de beye bia no behwe na watimi abo sebe ya ne breso no Ghana behu empuntudwuma no eyade a wakwakowie emu baako ewo nkrampumpuni mantem no nyina no ene obichebi lamte interchanger na wo ye ewo nkrampumpuni mantem ho na bra na donko akufo ado wakopa adwumadie we se ho entoma no wode nsem sei etudwa se eye ahofama ya wowo ena afen so na koma so ade ya bibia no obo ho mpaye se be ya ne titiro atwentwe ho nsem ya wode wani kire mo nkrampumpuni mantem a ene traffic jam no na boawe so tawe kanko ka ma no obetimi ahwa ye bibia boa no wose ene eye na ni gie pa se de ode to na koma pono so na wotu ho anamo no ene bibia etimi awie mu de ama emfasode eba so amatememfo. Our commitment to preserve this edifice by maintaining this infrastructure to ensure this place is kept clean. And I want to humbly appeal to the two chief executives for Apekuma Central, Honorable Merema Kale Amuin and Honorable Elizabeth Nakwa Chota Yasaki. Very happy to be here this afternoon to commission phase 2 of the Bechabi-Lamte interchange. This remarkable project is further evidence of the Akufo-Addo government's strong commitment to transformative development. Development that enhances mobility, drives economic growth, and improves the quality of life for all Ghanaians. Ebusia nipa yatene nken eyanado dankwa Akufo-Addo sebe ya Ghana for setine mu no enema nyina obetimi akoso basahare so de ama wonum ti no ena woyesa obichebi interchange we say na ena wo se watimi ayesa de ama Ghana adehye ye ko ensemfo from mampanyi abedi echwe abrekro no kita franka mu e de ama MPP amanyoko no ewo yewura Dr. Mahmoud Bawumia wono ena edisi adwumedie na wode nsamo atudwa na nsamo a wakanyina ne se wo mu se wiase nyina no wo hwebra MPP aban betina adwaso na enema dodo na akwakoya kwanside ya wo haw ya esi ye Ukraine Russia fonto kwache ne ye afa COVID-19 so eyalewa eba ya hodo ye wiase nyina te ho pentenkwa no Ghana ehon frama eboye nanso ne nyina mu no wo kire se yetimi agina ye na so sikasam etoto api nyina da eyade a empusu o my Ghana ama ya ntofom ye da so gina ye na so ama enne interest rate ne kurampo no edijuma ewo eye akwanua se nyina so a bibia ekoye edema ne titru Ghana adwadifo na yenkonkotie ye raba omia bra na wo kasa na wode wo mamemuo no ehu sikasem totoye toto anase wode si eye skill so ede afa NDC amemuo ne ho anapay yesi Otro on Facebook must say NPP is a failed government. Let me say maybe until economy no asia he either does not read the data or he does not understand the data. Until asia me pese onomini ngrofo amo no hono omuntie me kakra anubrei say men churchiru mo kakra mawo so that they will get an understanding. They should go and check the data. And yes, sir, Mamin Kanchan said, when it comes to the economy, overall GDP growth during your government
is lower than ours. Ebusia ni okasa ye eyira Dr. Mahmoud Bawumia ye Ramahama ena water to be at the amano no sano esanse na no akoyi ni ka se MPP aba enhyada mo ne homode ewo sikasem ho na ye kwaye nim no na ye free eye Dr. Bawumia so no na ye de ani ewramo ewo na bedi e kire Dr. Matthew Poku Prempe wano so ento abono wode ahyehya so wasante mantem asenom ama wone GPRT uni protwa ahyenkafo enkabom kuo enso akwakodi nhyiemu ewo eye kumase hasenom na nsem a wode tu dwane de na edoso yenko na yenkonkotie bimra What's to Sudan? And it's a car out to look at it. It's a bit on shoe. So, second, this is a community. I can't carry that book as a private, the opinion, and if we have a perception. Who say, I had almost calculated the four planes, I had no mobile. Yeah, you're quite a bit breezy, but I'll say, your name, Sir, and I'm a reaction. No more, young share by no empire while you want Potamo. Yeah, what was here? Yeah, with demonstration. Say, trouble. Every people buy money are quiet. Yes, share boss. Yeah, the query you have a contractor for you day. Yeah, na be to the way day. Delay. Ampa. Say you have to find a little way day. Say my Dr. Mahmoud Bawumia find out that was sure. Within 4 years, you no problem. And we have Ebusia Yera Matthew Opoku Prempe na po ena yetie no ne kasa no achi ahyenkafo nkabom kuo no wonom etetenafo ni bi nso gya kasemu yentie de wode tudwa Adam ukuada be na ya council meeting dawa for penfo nyina 95 branches amewo ewa Ashanti region no 5 executive members ni nyina nyame adoma ukuada me no omo hia meeting ewa cultural center ena de ode ba maye no mekwam de ba ma omo so de ba perform ho ebe ya adwuma kese pa Sana mpenifo ni nyina nso omo so ebe omo council meeting a etwatoɔ ansa na abatoɔ yi aduro so ne sɛ ntimididi sɛ omo nyina nso wɔ information omo de bema omo executives ema omo de akoma omo members no enti sɛ de Abusia yakwayanim ewo ensem foforo mu adin the ma nursing school for ya wonom ewo University of Cape Coast mu eye obenfu Jerry Paul ninoni penyin so de atodwa sa wo hwe adwen mu apomuden ho ensem ewo maga nem hasenu mu a atoto ape enu nti no obekoto asre mpanyimfo ne abansa da Roma won hwe keka niema ensie ni sanse asegana asenum no yama eniema eya agensem eba apomuden ho nsem efa adwen mu a wada sansem wese nyina di wabra sukuu no na chese efa ye toso aduonu bako woma eye akwaba ediama suafo fofrofo na brekroda so no wonuma wagentete ye wie ya wo free sukuu mu ho no ne fa ye toso edumienu wo ya kwankwaja som ede ama wonum yenko Professor Jerry Paul yentie ne nsem. And mental health indeed is a human right and must be prioritized everywhere we find ourselves. However, access to mental health remains a great challenge to this nation. The treatment gap is still hovering around 98%. What this means is that of this population of Ghana, only about 2% have access to mental health. There is a need indeed to prioritize mental health. Despite the rising recognition of mental health globally, in Ghana, our culture, social and economic disparities only go a long way to worsen mental health problems. Economic high unemployment rate, poverty are significant contributors to mental health. Ewusia Professor Jerry Paul ni semno chino principal de ma ankafo nursing training college Yera Simon Dogidon wono so eden semeto wono ma na nyame ayadom wakwakwaje entetiye ya wo wie akono se won hwe na edite ya wodo ya wobeje ye nimdie no won kwobo ho dawro emfanhwe amansane titru kwanye ebefa so na yetimi abo wono mu a wadwe ho atechima. Education and perseverance are led to this success. You must all be ambassadors of mental health wherever you find yourself, whether in Ghana or outside Ghana. Some challenges: non-accommodation of teaching and non-teaching staff, limited space for computer laboratory, encroachment of some part of the land, non-mechanization of our temporal casual staff, which is draining the little IGF that we get.
Eniama kakra bia eha sukuu no so wansa asesem ya nkofo bobo pinimu ni ade no na wode eto aso no we ye principal de ma ankafo nursing training college yera Simon ne krakra mu no ababa waso no ya friend Saida Anderson wono ene oba ya wotimi egina mu wo sukuu ni mu nyina se abasobo kese ne pa no best student wotimi egye na wono so kasa ye de abasobo de de ma empanyimfo wo award kese a wonom de aba no na wo wie ne kasa no na wode etu ni nuanom ema nyina nim se ema wom se ye nyankopon abodie mu ka kire na so ni kwase atoto ye ho asese ba ho mesue mu a ye nyire ye ho ye nya ensi yo na ye ntimi emfa nwura e ho mesue mu empo se ye adesua bia na sensa no dwuma ma wani enko ho ebetimi aboa ama odache no so no aye hren e de ama ye graduate yende I found myself to be the overall best student. In Kansasama, Madam Mawina in the school di Oli, but young first school to 10 years in Pibon. Bibi I am Panko, I am Kakranka, Elko school in Elbon because sometimes when you want holding or you want to come. Don't miss me what you inside the same that I'm not going to the same no one be I encourage one the one bra anka fu ye school pa and obama ontete pa that bi no so also ekwa abonten ho a enko point ebinu mo ndo da wa ya abonafo na emu mehu won da won so sabe ya ba na ato ho na adwene na Ebusia 21st clinic sciatica expert wadaro makohwe 15 branches ye biebie wo mama fa na nyina sunyane regional hospital first gate ni hwe ni mu baby a ATM afidie ni sene hwa ni hwe ni mu ho e na behu yen nkranza so ye ben children's park sanso ene kumase ehwe overseas alpha radio nchen ho e na wo behu ye massage papa bi koso machine treatment ekoso afidie kwa na ye de wo hyem yade bia be screen wo ni padua ni nyina yade bi wo mu a eyi na ba na ye de drone waso ne haban kroje etimi etuase e de ama sciatica yade ne de abusia wankasa wonim dada yabo ho de rache usisi ya chintini ye sawafa oto ase ebi wo ho anana musira musa na aba besi unamro mu ho no yaw no baabi akwa akwaduru bia na chemu ye esra kasa bebo nyina dentifo ne chiremu e what one first clinic na yentimi entu ase emfa emma bomodia fra 0540 311 311 0540 311 311 na yadasoa ewo mu ewo South Africa ebusia meka cho se Johannesburg ne bia wo Swaziland anase wo de no wo bia South Africa nkroto ahodo ne nyina so yadasoa ho doctors ne nurse fo no edidwuma fa bay ne book appointment se e bia wo bia no yemra emehwe se mu ye kuo nsafo anase ebusia ankrenkre ebusia ba ne 0244 915 Kevin odia fa aba neto sumam na said ya zuka wasi hawa hase aba hase no minima de kola wope 0244 915 Makai ma de 0244 915 116 clinic owo Johannesburg Swaziland and asa Zimbabwe and wa fresh South Africa for maba enono na sompa chede no guso aya ekoso wada Romalter One Media Foundation and the dwumedie we say ba ye emfie no atwam ne ye afi we so ye ya to aso ntia mo na wo anwa sentiment stina pa anase sadin de ye bia no pacho de ba ye beje ya nyemfa omude ma eme kunafo afe enwisia ne nyanka ya wonom so wase ma woni je wie won peye ewo eye bronya we se mantoma na wo anase ntade bia wadaroma de ba ye beje sika fam so so ye beda se pa wo wabra wo de 0598 459802 0598 459802 and 0241 272990 0241 272990 die beba eyethara One Media anase blessed first onyankopon shraw sa wonso yi bi ede aboa fe yenkwai na yefa ye nkyeremu ewo apesika DA primary school no na ebusia wono so ede adesrede na demba wono mo ka bie wom afe wono ma ye mo konkofo enche emoa hodo philanthropist fo no se adaroma wo ma meso wo mo se be ya computer lab bia wonso waye wadwen se ewo se wonsaka netimi boa enkwada no enwo
enwomasua no wonsa etimi aka ewo sa kwan ne so na chechwe ni panyi ya wono ewo suku mu ho eye onmonyamfo yeboa Clement bra na okasa wo bra na wonom so emfinhia aduonum afidi da wonom di ewo apesika die primary school ho ene junior high school ho no yenkonkotie sene a wosidi nsem etudwa school no we do the 50th anniversary. This is the first time I see school since 1973. We do the anniversary for Chrome. Because the Brea about the Mudiako. Masters are the big kind of school was Sassiano. We don't have to Sassia. So say, the free KG, opposite greatest, they are class 777. Quiet here, rather 20, a year to 777. Abusia Rock Clement ya bua head teacher ya wonu apesika die primary school hono nensem no echi no chairman ya wono ene behwe ya madwumedie ni nyina ekodu ne mpompon so no eyura Isaac Buache wono so eka say edito aso Abusia ya moya homoden say yensa beka ene no yura Isaac Buache chairman ya wono ekodu abedema Madwumedie no course na no disem ni Osua e butu safoa ranka ne no na me hu fe enwomasi a woni fa so ebe so ya mo anu akotu a e say so do wo ma da na na wo ni nkasa and say the African ma atumi ada na so bi aka no school mo na wona ayo butu safoa e bi ni ni so ko school da bra wo ko mebi o kasa no o tumi do mo so tumi say ona mo fo wa ko ni na ko school akoso Abusia ne krokro mu no enwomasua kwanchirefo ya wono Wakentampo South bensimu Yera Daniel Apia wono so ese kakra de kire empotam wofo ni titru ene awofo ni ahwefo Science media ka se ye be meduma emi ni ba ha ekoho ko ni se ya di bi wo fo ho me ni pa me ba e ma sa ya so ra ko ni ko da ebi afa adubu je say yon ko video ebasa yero bata ze me ba men sim ha ni talent apeska eyikuo a mo ni di emotion ene ka ho ma be na bi be pensa na wala le ba na na no nche ze ma ta tin kai no su kwa ta ta ba ahanso we just be no chi ene cha apeska esia it's not I say you look me and Abusia eno no yewie ensem no boko ene foforo kra ya ba betom obasabasa ye menteme ho ase ntokwache ne ye ya ayetese sumuna so eje wasa se kwofom anasa efuntum no ene se enipa miensa ye kase ya ya suku ne ababa wa baako eka ho no wonom ato omawuwu ewo etuotutuo eya achese eno so ekọ na ye chese efie ya chese wonom so de eja atom no de se ne setie ne no nti no ye kase ya no anam so ama chese adesra ne adesra mpanyimfo se wonhwe na anamotuo papa biada etwafata se wotu se be ya boko ene ne mpotemo no eho betimi adwo ayete se ensonwunu no mpanyimfo emfasa akwa no so na wonyo no sa se be ye betimi aboa ama my Ghana ye nyina no yetimi enya asomdwe yete asante mantema se no na ye no asomdwe bua no na wode wani chemu amantifi do ho na chese basabasa na ekoso a kwasi konso na wogina nkwanti abusua ye de nsem ni nyina da si ya frame wa hine reba me ekua yeboa esia mabronya obetimi aframe abrowatia me na metena asia me de ma no gu nsem ne ho asew ede ma mo ma pike ma me na no ase afe azuka ene Kelvin so na social media handles wo share ya wototo ne ma ema ye ko beja sesempre mo bema ene Mr David na Sompa TV MC a ho no wo hwe eboa yen Sompa 93.1 FM kase demfo afe Sompa 98.9 sunyane kase demfo ne nkranza Sompa 90.7 fo nyina so ye beda mo ase papa pam dada papa to systematic wo ahene chapa ba Sarah brother Frip ye chia mu nyina da ene anopei na asedan so enkoma ye rasante ye boa Benedict